Salmo número Vishayanga. Salmo 51. Ka erazo más diose. Chese yo erazo manuja. Chese si ent ora meso. Ne dinarbiso. Nu seka kunha. Na nu so nu ka kutume. Ne dinarbiso nu sechi. Nu nima unha. Ne seba tubent on ka kunha. Yo onanora chese ka kunha. Ki ya ka kuriazo. Rian urum azo Ki ya razon chi va ni ya so Che dan ya mi so gata so se va tu me ka kun adon. Azi hui ka ga ne si chi me ha. Azi hui ginari ni ma ne si tu me ka kun me ha. Sunga ne so me se ka minu na na ya. Kara so na na ku ni ma ha. Ni ka so ko isopo na no so ni ma ne narvi ni ma ha. Na nu so ni ma ne katsido ga rian we ne ta se gra sa yu za ne yo o yu gun ya ra ki ya so se ni ya so do se ka kun ma tinarbi so ma yo rian so na ki ya sa so ni ma tio se ne o kana ko ni ma so ki ya so se kri so ma rian so ne se ka ne so espiritu santo ma Kanya unra kiazo, chese tinani soma, tianzanyua. Nera kuisoma, eka na kori maso Tangane tukuyon setuquanso, tianin si, nenako setuquanso Neni si tumeka kunro, kanikani mani so, tianzo adon. Tinarbizo kakun kawi iwi nima, ne kata seba, sinikan onima meso Na shatwa kiazo ne kata sewa sand o yazo Nuei na shkume se achima soma se shkume se chi ne yati kabi shkua. Sahne nin yarazo ni yazo shkua karya mesal tarma. Se achima someze na kianika unima diose. Se na trizo ni yazo zinika animado zi nanorado Diose kun erazo ni yazo sion ne rakuizo ma chuma yo Na kia ranzo tranu anika chuma Jerusalén Dazi gane kanyara ni mazo kin ezo sewa ve erkenin sinunza ni mashkurianzo Ne ve ekaka shkurianzo Dazi gane ve etika vinisku riamesal tarha.